Pozdrav, ja sam Josip i gledate biciklizam.net i dobrodošli u novi video. Neki dan sam se vratio sa bikepacking putovanja dužeg od 1100 km kroz Grčku, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i na kraju Hrvatsku. Uz moja dva supatnika, dva Ivana, i jedan suputnik je bio cijelo to vrijeme uz mene. A to je koji kadrovi, Sava Grus 2.0. I danas ćemo pričati o dojmu bicikla nakon takvog putovanja, moja iskrena recenzija, prednosti, mane, kakav je bio moj dojam ovog bicikla na ovom poprilično zahtjevnom putovanju. Ostanite do kraja videa. Kad biramo bicikl za neko dugo putovanje, postavljaju nam se neka slična pitanja, vjerujem svima. Prva je neka odabir okvira, da li ići na čelik, da li ići na aluminij, da li ići na karbon. Onda oko samog bicikla, kad smo ga i konačno odabrali, da li su komponente dovoljno dobre da izdrže cijeli put, hoće li kotači izdržati, kakve su gume, u ovom slučaju gravela, hoćemo ići na tubeless ili na zračnice. Stoje tu nekih pitanja na koja ćemo danas probati odgovoriti. Gdje sam pogriješio, šta je dobro, šta bi promijenio, šta mi se svidjelo kod ovog bicikla i šta mi se nije svidjelo. Za ljude koji su možda novi, idemo samo par činjenica o Savi Grus 2.0. Riječ je o karbonskom gravel biciklu koji ima 2x10 GRX pogon, aluminijske kotače, jedan miks guma jer smo nešto mijenjali sitno. Sjedalo sam također promijenio, kao što znate. Ako ste novi, zanima vas detaljnije o biciklu, ostavit ću vam tu gore playlistu pa pogledajte sve videe o ovom biciklu, ima ih jako puno gdje možete stvarno vidjeti detaljno njegove prednosti, mane, opremu, sve. Bicikl je na putovanju bio natovaren sa dvije torbice. Jedna je bila na volanu, druga ispod sjedala. I još sam na vilicu stavio 2 nosača bidona. U jednom je bila prazna pa kasnije puna boca, a u drugom nosaču sam stavio prvu pomoć. Teško je reći koliko je to dodatno otežalo bicikl, ali bicikl je prije toga imao 9,9 kg, a ovo je minimuma 5 kg. Minimum, a vjerojatno i više. I kao takav bicikl se pokazao jako dobar, ali prvo krenut ćemo sa manama. Definitivno najveća mana, nedostatak tubeless. Ja sam prilično novi u gravel bicikliranju, pa i općenito nekom off-road svijetu i navikao sam sa starijih cestovnjaka, zračnica, sam nemam nikakvih iskustava, ali na ovom biciklu, a pogotovo na ovom putu, bi jako volio da sam imao tubeless, jer smo bušili ukupno jedno 6 puta, tako nešto. Znači samo sam ja bušio, ja mislim 3 puta. Nijednom nisam bušio na nekom off-roadu, nisam udario u neki kamen, nisam prošao kroz neko staklo. Sva bušenja i moja i od kolega su bila isključivo od trnja po cesti i biciklističkoj stazi. Tako da za jedno ovakvo putovanje, pogotovo ako ćete kombinirati makadam i cestu, ali i da ne kombinirate, ako imate ovolike gume, mislim da je tubeless rješenje. Općenito ako kupujete gravel bicikl, vjerujem da je tubeless neko rješenje. Da li sam mogu ispraviti tu manu? Mogao sam tjedan dana prije ugraditi sebi tubeless. Niti sam imao vremena za to, nažalost. I kako nije tvoj bicikl, vratit ćeš ga uskoro, tako da to nisam napravio, ali kajem se što to nisam napravio. Spasio bi sebe velikih muka, jer bi tubeless sam zakrpao te sitne rupe čim bi ti izvadio trn. Još jedna jedina mana koju mogu reći, ali to je više do veličine bicikla, je da su me jako bolili dlanovi, konkretno ovaj donji dio dlana, i momci su isto imali te probleme, dosta kilometara, loši putevi, drndanja razno razna,
ali kako ti je mali bicikl jednostavno se previše oslanjaš na ruke i to boli. To je dovodilo i do blagog trnjenja, ali najviše do bolova u dlanovima. To ne mogu pripisati manu biciklu, to je mana do veličine, ali eto, bolili su me dlanovi i blago trnjenje u rukama povremeno. I to je to što se mana tiče. Krećemo sad na prednosti. Glavna prednost mi je komfor. Iako kad sam probao Ivanovu čeličnu konu i napravio na njoj 90 do 100 km, rekao sam da je puno udobniji bicikl od ovog. Međutim, na ovako dugom putu ja za udobnost ne mogu reći apsolutno ništa negativno. Dapače, jako sam oduševljen. Ovaj karbon je stvarno jeo cestu, a cesta, niste svjesni koliko smo blagoslovljeni dobrim cestama u Hrvatskoj. Te ceste su često imale ogromne udarne rupe, u blizini gradova i u gradovima ležeći policajci uopće nisu bili označeni i vidiš ga doslovno 5 metara prije i onda ga pogodiš sa 20-30 na sat. Pa, baš ne znam voziti s jednom rukom. Uz ceste vozili smo i makadame koji nisu lijepi uglađeni makadami ko recimo tu u Samoborskoj okolici ili recimo Savski nasip u Zagrebu. Ne, puno je gore, ali bicikl je jeo sve te neudobnosti. Nije mi u nijednom trenutku bilo kao ajme meni ovo je neudobno. Stvarno sam oduševljen s tim. Druga stvar, to je zapravo druga i treća, ali ćemo staviti sve po drugu, je nosivost i nekakva pouzdanost bicikla. Znači, ako maknemo na stranu taj tubeless, odnosno nedostatak istog, ja nisam imao ni jedan mehanički, tehnički kvar. Ovaj GRX je radio dobro kako prvog dana putovanja kad je bicikl bio čist i neopterećen i tako dalje, tako i zadnjeg dana. Znači, 0 preskakanja brzina, 0 lošeg šaltanja, mrzim ove barijere. Doslovno 0 problema u tom nekom pogledu. Isto tako, by the way, nije bilo nikakvih problema što se tiče rame i to. Znači, kotači nisu krckali, ništa. A to se veže i uz nosivost. Znači, ja sam na put na moju sramotu otišao s 95 kila. Klasika. Vi uzmite u obzir 95 kila, plus zaokružimo na 10 kila bicikl, to je 105. Plus opterećenje u torbicama, koje je 5 do 10 kila. Znači, 0 kvrckanja po rami, po kotačima, nešto. Jedino što se čulo je kvrckanje u sjedalu, što je rezultat miksa karbona i aluminija i jednostavno prljavština koja je ušla unutra, a ja nisam to čistio usred putovanja, niti sam stavio tipa karbonsku pastu, ako se to uopće stavlja na aluminijsku štangu sjedala u koaliziji sa karbonskim okvirom. Ne znam, dragi gledatelji, ne znamo mi sve, jebi ga. I za kraj, neki omjer cijene i kvalitete. Znate svi cijenu ovog bicikla. Više puta tijekom godine imaju nekakve akcije gdje ta cijena padne za dodatnih 20-30% i mislim za tu cijenu bicikl za bikepacking, bicikl za ovako vikend vožnje, za jedini bicikl, za dodatni gravel bicikl, mislim da je to odlična ponuda. Naravno ima povoljnijih bicikala, ima skupljih, svi to sve znamo. Ja nisam plaćen da ovo kažem. Firma Kolesa Sava nas je podržala da odemo na putovanje, ali ovaj video snimam kao dodatni sadržaj i mogu reći apsolutno šta hoću. Meni se cijena
to jest omjer dobivenog i uloženog, jako sviđa. Za kraj, mislim da je bikepacking putovanje od 1100 km i preko 12.000 visinaca po takvom terenu gdje je bilo stvarno raznih podloga, od super asfalta do makadama, udarnih rupa, svega i svačega. Mislim da je to jedan ozbiljan test za bilo koji bicikl i mislim da je ovaj bicikl taj test položio. Dapače. Nabrojao sam vam sve prednosti, sve i mane. Mislim da je to nekakvo realno stanje. Vratio sam se s puta prije točno tjedan dana. Taman je onaj neki hype prošao i sad mogu realno sagledat kako je bilo na putovanju, kakav je bicikl, šta bi promijenio, šta ne bi i tako dalje i tako bliže. Tako da ja sam jako zadovoljan s ovim biciklom i općenito za jedno ovakvo putovanje gdje eto nisu dobre ceste i to, mislim da je općenito neki gravel bicikl ili cestovni endurance bicikl na kojeg bi stalo bar 35 mm gume, da je to neko validno rješenje za takvo putovanje. Ja nisam požalio sa svojim gumama od 40, dapače, samo da su bolje gume, tubeless i možda neke s manjim ripnama, čak bi išao i na 45. Udobnosti nikad dosta. Sad, da li starim, da li nešto drugo, ali bilo mi je udobno i mislim da nismo pogriješili s biciklima, kako ja, tako ni moji kolege. Sitne pogreške smo napravili, niko nije imao tubeless, ali pogriješili globalno gledano nismo. To je bilo to za ovaj video. Ako nešto nisam pokrio, pitajte u komentarima, rado ćemo odgovoriti. Možemo snimiti još neki video ako vas zanima konkretnije nešto. Imate cijelu playlistu o ovom biciklu, o gravel biciklima koje smo snimali, a imate i Ivanov video o tome šta nosi na putovanje, ako vas to zanima. Negdje tijekom jeseni vas očekuju serije vlogova s putovanja. Do tad, do nekog drugog druženja, lijep pozdrav! I like, share, subscribe, jebote. To obavezno morate napraviti. Aj bok.